ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯦꯡꯕꯨ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯄꯣꯛꯄꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯌꯥꯇꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯔꯕ ꯅꯤꯛ ꯅꯤꯛ ꯂꯥꯎꯔꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯕꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thagachari Oza L Lanbon Kabui Vice President Kabui Union Manipur Yamna Telebusutena Machin Tumba Wapam Kartambirmi Makha Tarpa Matamda Kai Kumna Jaribu Oza Professor Yumnam Premananda Head of Department Law Manipur University Ozana Warol Kartambigani ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯂꯧꯖꯩꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯦꯂꯤꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯚꯔꯤꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯚꯣꯏꯁꯅꯤ ꯁꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯗ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ प्रजासिंसी लाइग चप माने हारिसे अदुदा अखोइना चप मानबय वानी मणिपुरदना अखोइसि कहि तारे कइगुम खरदा पंगधरगा खंगले खंगले लेपगी वारी ने बको अन आई याम सांगना थमजरोय आइना थमदोसि थीम महुम खक थमनी अदुगा आई लोइसनजगे अदुगा हौरेन रिजोल्यूशन दा सिगी थीम महुम वार्टी मानदब याइको वाहिदी मानदब याइ अदुइब तारगसु सी इनकॉर्पोरेट तौबिउ हाइदना अखोइगी कोकोमीगी नुसिरब इसिनाउसिंगदा आइना थमजरी आई हौजरगे मिनिट मंगागी मतम पीबने दो हेंदोक मिनिट मंगाओ फाजर अहुम दो लोइसनजगे फागी तौबन अहुम दरी लोइबे यारोय अदुना ख्वाइ फास्टा आइना थमजरी से illegal immigrants सिंग से मसिना आई यहान बा थीमनी
खुदम ओना हायरबदा फोंग फोंग सारे पाउनी को कयाम फोंग फोंग सागे हाय कांदा थेंगबदा पोक पाउने बको ngarang maksida akhoi gi honorable home minister Amit Sahana hai ni ne kayana hai ge hara kanda illegal immigrant would be identified tawrani aduga deport tawrani one by one from Assam hai Manipur yarom de Assam hai ba illegal immigrant would be identified tawrani aduga deport tawrani ba one by one from Assam hai mana aduga amuka sumana hai je kaino hakanda unchecked infiltration sina Assam gi demographic balance sama pura aduna masina kaidorake haira kanda Assam gi culture da land da identity da challenge sama tawre aduna illegal immigrants sing si madai hendoktana culture gi oiba Assam gi Samitha Sankardeva amasung Kaziranga National Park ki jaga bodo khopsal laga laire aduna moisi identify tawrani adu yam thuna one by one deport tawrani haidana haibiram eba ko Manipur di yaude ina ko Manipur si yaubiram dre sigi matang den ina haijeri se Manipur yahon bam sang eba ko Assam dagi Manipur na threat ne boji ori si Assam di Assami se mi bu yamine karor ne eba ko akhoi di karor na te akhoi gi di lakh ragi wani lakh tu si yam ja na te da lakh kunthra muki kunthra manga ge population ne ba adu su amuk pikna khaido di kaim yam jaba jati na te khoi di aduna we are even greater threat than Assam dagi hana khoi the threat oirabani aduna aina khanbada masi khwai dagi ahan ba agenda se illegal immigrants oigadabani akhoi se mutto gi ngai lerabani ngai lebi wani ko ngai badu ngai rodabani akhoi action togodabani action oriented oigadaba akhoi action to da hai tare 2001 gi the great uprising Manipur ki territorial integrity kai ba yaro na great uprising to gi bado adudagi akhoi se leptuna tawba taragadi ngasi si akhoi na lepisi illegal immigrants loi khandoba territorial integrity ke se kaidana article 3 ke se amend tawba adu Manipur mu oiramgadabane ba ko adu oiramdre 2001 dagi de akhoi tummaga ngai thore ba ko adu handak si yam nungai paw mana kuki zo mar nung mayam sigi marakta yawba terrorist singduna landare akhoi se landarak pade akhoi se umikap thokle ba ko akhoi di mikap thokpada mina lan ga tarakpa yumai ga thaba ma changi ba khoi se na tere mikap ikho thokpi daba yam lemna tumjaba kanghu ne ba khoi se aduna aidi moida credit pu pijari ye lungsiraba kuki gi terrorist singse sida I give credit piri kai gi damak ta moina khoi sa amuk mikap thole mai thare lan tawre nomai kapsale bom kapsale drone paisale mikap thokna bane moi maitai haudokna ba maitai haise inclusive niko masi sin sum tuongi bani Manipur is not belong to only maitai only akhoi constitution na piri ba akhoi kunthra mari aduga maitai pangna hapchal maitai ga hapchal kunthra tor akhoi community kunthra to ke leibham ni se akhoi mayum ni community kunthra to si chen chong sana jana ba ipai phu sin thambiram ba lamni aduna akhoi bu mikawong thole mikap thobrin hanaki tummagum se ba ko nungdang tumbi you are different thing ni Zati yi oina koi mikap thuo se handak si hago handak ta koi tumma kum si ko hida tumma dina mathang hago lakpada leram maroi ko mongmom na leram doi ba aduna handak ki sida mikap thokpiro ai na credit pijari kuki gi terrorist singda akhoi mikap thon migi da makta aduna si gi mikap thokpa se sin asengo mikap thokpa oira si masida amuk tungraba loire sudi thare aduna aina haijana bonate illegal immigrants na lamdam du da threat ps aina haibanate Supreme Court na haire ba Supreme Court na Sarbananda Sonowal ge case 2005 da just ahum na haire sidi samsam na illegal immigrants samsam bonate ba sidi lamdam du lan tarak pani bo haini Supreme Court na yam phajaja ni ko Supreme Court na this is a kind of aggression ni lan tarak pani haire ba aduna na ina court chat piu haido kokomi de gaina sum haido court chat piu na court chat ter di yaroi mi gi Sarbananda Sonowal no pa po mi Assam da hojik su lai hingi he is still alive Sarbananda Sonowal na case tawdana NRC ga tawdana Assam da Supreme Court na gari thojale illegal immigrants khando haidana ikui da bida 2024 da su in re section 6A of the Citizenship Act haina Supreme Court na judgment pire ko aduna takpadi Supreme Court also stand with us Supreme Court su akhoi ga leminari boko akhoi na Supreme Court de taina ba sumde
जुडिशियरी दे खोइ चलगा राय से क्लेम तौदिखै जुडिशियरी सुलाग लावेबको अदुना आई हम्बल अपील ngasi mifam je tinbiri mipum khudem ta ina hairi akhoi gi su sarban da sonowal gomba pro bono public gomba sangeva aduna case ta ubai supreme court under article 32 natragana akan bai ho horaga iho wai de aina yaw mongani ko lan ho banu mai ka panati ko democratic movement ngasi democratic movement ni maswana tawraga government india je push to sangi pul nati ko push to ba singchal lor de soini government do government push tawraga khoi pressure akan piraga illegal emergency amit sahana deport tawrani identify tawrani one by one langthokani haiba sumaina manipur dei su langthokpa ama changeba masidai kaino maningsing e akhoi ima leibak manipur se asuk matik laihau chili haiba simadi proof oire karina praman pire akhoi sida uwa hauba khotpa nataba mi haurabane village hagolabne khoi sida kayam laihau sin rabani manipur sana leibak se mi haurabane ba khoi sida adagidi aina yado village maya ama hagolabne khoi sida aduna takpati asuk matik laihau chili haibani sana leibak se aduna aina ai kanam tak against nati koina haije disi khoi leminari ba furup kunthra mari adu kunthra taruk sina ama toina yanaraga mitop je khanduoga asengba akhoi hingsi haiba akhoi ki sana phamne base pitru people lamne masi singpa turen adagi de beli berang mayam si akhoi ipai pu ancestors na thambiramba akhoi ki sana janaba mafam mamane ba ko si akhoi dangi oisi haiba ni da atoba laksanu laga koi khotna phajaba yengaga amu hanjagi sanoba ko sidai de moi gi leiba ki type te leisallaga khara leraga moi no ina khoi tanthor ka doine ba ko sima mayam ningsing biu ko matam khara leraga after one decade makti oiroi 5 decades sahi yang khai gi matung dadi illegal immigrants sina khundaraga lamdam sigi indigenous people ni haidana akhoi gi sahi lising ani gi itihas lising manga gi itihas ka panga da nganga ko wazao ngang atom leiba khoi mayam se matam mama da dinoi heman gre ngangman gre wazao ngangman gre salo ko na tan karo tan thor ko doi moina khoisi hokjik ti khoi moibu khandok si lokthok si haibagi kholaw bu law nga me bako ngaktang le resolution ga lawra ne bako ade koko min home minister kai da thagala ne bako adu bukti ngam me hokji bukti khara le raga adu ngang ba ngambagi capacity bu lai ro do ni kai gro ma khoi se khwang gu ma yorom do ma le hokji se khoi putha ba se khwang khatang hera mani thaba kuma yoramane bako ngak yoragadi manung sang ne phukala roi bako adami ne khongpang ne laga putharaga khoi shirane bako aduna adugi lambi de ne khoi ne sangjel laise aduna now or never haisini aduna hojik natana matam amta leite ko this last moment ni 11 hour ni sidai hida makeup thoga kariguma khara tahurasi aduna tahudraba adum bye bye shirasi hedra khule mina taba taitana ki hi karang mai sei khongbodo adum jati ni da khoisu hi kanna bu khona daba adum paunung nungai thokpa ko yam nungai bai akhoi gi live ni da arai ba live nati da akhoi gi maitei sing na thida tari ba naga sing hida tari ba khoi thadau gi sinau sing akhoi puno maitei pangan akhoi puno maksidi yam nungai thokpa haiba leiba ka khan da ba adum jati ni da ko sum phagi tawbuni da leiba am ningi da sida han ma thim ni ani siba thim da terrorist sing se masi ain gi matungina hatok panatana atop hidak leite sima ani suba thim ne gi manipura mi haliba jiri gi thodokta angang ahum adagi ahal ahum hatoiba yum mai thadana magi maram sida refugee oina leiriba suma gi thodok tholiba mi sing se sibu terrorist natati pithribi terrorist de leitre ana khwaidagi sathiba terrorist de khoi gi cookie zo chin cookie narco terrorist kan ko mena hai ai di terrorist tang hai ba ko sigi terrorist natan atopa terrorist amata pithibi de leite ba ko adana moibu su tawgera tawroira this different thing ni terrorist will be always terrorist sima mayam khangjen biro ko su lakha ma tawgera ade moibu sak pijegera tha ko di tolopi gera this different thing ni terrorist will be always terrorist sini aduna terrorist sing sigi hidak si khoi gi ain dadi encounter on the spot encounter to thoga lotion biba mase either jammu kashmir model lotion biba natragana Chhattisgarh ki model da state police na lead tawraga kroba de lindu nate CRPF ki allied force ni aduga tawraga jungle da basta result da loiga dore hoje mawisi 31st March 2026 the end chimayanga the end thai da mai tawdana lakador ba
मार्च की तांग कुंठा माथोई 2026 थी माओइस्ट की दयन नेबा डायरेक्टर ना कना कना नो अमित शाह ना डायरेक्टर नेबा डायरेक्टर दुना इब वारी लोइरे सिनेमा कापी हौजे माओइस्ट लोशन बगी अदना मार्च की तांग कुंठा माथोई 2026 सिदा दयन थारा कदोय ने लोइदोरे बौजे माओइस्ट से बस्ता रीजन गाइस हुजे लोइ सिरे माओइस्ट मैम माओइस्ट सुम सुम दवाई अदु नति कोइना हाइजरी दी तौगे हागदी तौरेबा अदुदी सेंटर ना तौबो नते को स्टेट ना तौरी निको अदुगा अखोय दे लाइबा CRPF Assam Rifle Indian Army mayam se in the air of civil power ne civil power mating bangna lak pare adu Chhattisgarh tawri moi afspa su leipote afspa leita lamduda mawi takhairaga hoji lotion gi tawri ba ko loidore akhoi sidana afspa su lei CRPF Assam Rifle Army su lei in the air of civil power da mayam changle lei adu akhoi di terrorist lotion de ba ko adu dani kokomi go civil society mayam sina India के conspiracy में यावर बड़ा proxy war रा क्या मतलब मतलब हाई से आई मंगना हाई बदी फजते लई रे बड़ा proxy war लई रे बड़ा bigger conspiracy है का तुम आई अदाय तो तोक्सा के बको तो बताओ terrorist की हिदाक लेते terrorist की हिदाक थी encounter on the spot लोशन बा सिनत लेते नक्तर करना मुझे फारगा NIA OBN तक regular court ना trial तौरगा court ना मुझे मारा ले रे हाइदन राय पीबा दुके अरोई बता हैंग टिल डेट है राय ताता रे हैंग टिल डेट है दी शीद्री बोल थोड़ी यालो बा मसाना सुसाइट तब नती को सीधी कोर्ट ना जुडिशियल एग्जीक्यूशन ना इसे कोर्ट ना लोर एग्जीक्यूट तक तो नहीं हैंग टिल डेट है ना अमित का साफ ता है नहीं उपाय लेते हैंग टिल डेट तक रो है ट्रायल को ना अमाई तक तो ना अखोई की टेररिस्ट सी एनकाउंटर इन द स्पॉट नत्र करना फारगा आई फाबदे दी मुई समझन ट्रायल तौनिंद्रे मुई आई हम्बल अपील दा RNA टेस्ट अमतन तौब पामे RNA अमसुं DNA genetic test आई दी मुई मीनी लौजदे I think they are not human being the scientific name दा खोने तमक पद homo sapiens गवे मुई homo sapiens नि लौदे बैदी कइनो मुई हम साथी करे बा नुपी ngang गसे लांदा हाना पोते खुलाई थाना पोते मोदी खुलाई थागला बने बको हातोरा बने बा मिगी पार्ट कथला बने बको अदना आई थिंग मदा आइना खमदा दे आर नो ह्यूमन बीइंग नते मोसे असेंग बदि मोसे असाबा कई हाइतार अखोगी जेनेटिक इंजीनियर तौरगा मोसे असाबा मी ओरमसु यारि तमंगम देबको आई स्टिल डाउट अदना क्रोमोसोम डिफेक्ट लेरमदो माले मोसे अदना cookie terrorist ama phabi bataragati mayam appeal tawbiu let us do akoi chromosome test of DNA RNA test of toxi whether they are still living human being or not ai chingne bayam sima aduna terrorist sima loshal asiko terrorist loshal ga da bani military crackdown tagoda bani haibasi na hawai khara lawram me du hauji tokre aina haijeri se particularly akoi maitai community particular naga community adagi de thado community mayam se अखोई से अमुमु तुम बको तुम मुझे सांग तुम मल्ले अनु टेररिस्ट मिलिट्री क्रैकडाउन तौरगा मुझे लोइसलसी हाइसे तौरोय को पांगा तौरोय तौगरे अखोई दि लाउदबा यादे को लाउ लेप नुमितो अदु लोइरबनी लाउ से सी फरबनी अदु लाउ लेपकनु ngang लेपकनु हाइबा लेपकनु मसे अखोई लान ने अखोई तोसी अखोई से बिगर लान मने बको लान हैगा नोमई पाइरगा खुलाई पाइरगा लान तबुदु लान नतेने सी अखोई न ngang से लान मखलम दिस पार्ट ऑफ लान ने bigger land si देखो माय पाकना बा लाव लेपिगनु ngang लेपिगनु तौबदबु लिंजेन दि मानसिको लिंजेन मानदब सिसु land माय थिनबि पोरमनि को अखोय दि लिंजेन सि आ फंगना मानदि असेंब आ को फंग लिंजेन मानगदबने अखोय दि लिंजेन या मानगंदे बखोय सि कमाय तौबु खंगिने खोय सि साबा थकद सोयरि बर नुसित हवा नुसित सोयरि बर लिंजेन सि मानद्रे ने खोय सि अदुना मीना लाइन सानरे बको अदुना आई खम लिंजेन खरा मानसि इमालय बागे तमक्ता खोई हिंसी दरकार लेगा सिदोक्सी आई सुदुम सीगे ममांग थाजगे प्रॉब्लम नते खोइदा सिदौ लेरम कदरोगे नोनी टेंजल सिबु कई गाइदुगे आई गसे प्रॉब्लम लेतेवा तौबदबु मो मरिन नाइना से बदुना खगा हाइबे लौना सिको हौरेन तागे तारगा सिमाना गामु कदौ पगा गांगजे रे बादुना मवा लौदी दिदि यारोय को मवा लौदा सिको मवा लौना सि यान ताना खना सि नैना सि अखोइन आरान मसु यारोंगनि मयाम सुंथोकपिरोबको अखोई ओजानी अखोई नंगांग लोई नंग तागदबनी नोई नंगांग तारोई आईडी हाइदे आई स्टिल आई जो साटन लौजेबको आई जो ओजा ओरगसु आई जो साटनेब आई तमजरीनी मयामदगी अना सोयंगम यावसु मयाम ngapidragasu kasu gaide sum phagi tawnida aduna hujikido terrorist lo sanaba lo leiko unlawful activity prevention ek haje terrorist lo sanaba ni ada hujikti lo masu lairedana bharat nai sanita gi section 111 amasu 113
1 to 11 organized crime drug ka tawse organized crime ngtane akhoi de drug ngta ngai ra haibani ne kaubru bu drug thajalai ni dana ko nungai walai ba ni da kaubru hai si degi maitai gi civil maitai di manipur gi civilization thogle hai ne ba ko tansar di prithvi da mi ta ba kaubru hal halam su yari Indus Valley civilization harapa de akhoi na halam ba yari ba ko akhoi thigatri ba hojik phokta asigi mafam ji popi thagala ba ne ba ko akhoi lai khorma sang ba yaraktra ba ne ba adu de akhoi ji loidri ba ipa ipu gi ancestor gi mafam do mi tarai hai ba kaubru ji sang ba yadra ba ne ba adu da akhoi na nok nok tana ga asapa ga KFC gi ngana kiu lep nei ne ko KFC hai da chicken na khara akang ma khara sem du gi no kiu lep na ri ha ba adu ga kauburu na sang ba yadra ba ne ba thangjeng na sang ba yadra ba ne ba ko adu da KFC kiu lep na ba sangnari ba khoi mayam je yam nungai ri sini sana lai ba hai je da khar lega di sana lai ba gi diamond lai ba ola ne ba adu na si yam nungai ba lai ba ni da aisu lai ba si nagrik amani na sum sai bi wani adum si de kai salu ne safam lai ti na ko mina tan thor ka ne ba si ani subat thim am lo salaka dore mi oza mini ani dan longja ba ya ga sangmale mini ama makhai dang lorge ahum subat thim na akhoi gi territorial integrity si kai ba ya de ko horen su yaur kani NRC to bi adu da to bi na masi kai ba ya de ayam kan haijaroi international law da khoi protection phangi akhoi merger agreement tor sangi bani UT proceeding jurisdiction lay ko adu matung ina khoi gi territory kai ba ya de adu akhoi merger agreement tor India da sangi bani Kashmir kai re kai de kana ka terrorist na panga hai Kashmir di merger agreement tok de moi akhoi ka manate ko adu Kashmir case da Supreme Court na Kashmir gi su 370 gi Supreme Court yaure ba case Supreme Court so hai bani state ta gi union territory thukai ga no hai bani adu Kashmir se state root phangna bo honari bani ba ko Kashmir ga Ladakh state root phangane aina hai bani te Supreme Court na hai bani adu aina haijari di state thukai ra union territory on ba si yadre international law so yadre akhoi de merger agreement tawra ga sangi bani na rebel sick stand dibas haidana article 55 of Vienna Convention law ti da yaure kai yaure material circumstances change tawta ga di agreement du no more valid law oi de haiba aduna akhoi territory kai ba tar ga di merger agreement du leitre hen praja na sumaina pham ga lauk thokpa ya ba gi possibility laiba adu ga di kana gom na hai oza merger agreement du akhoi na sana de lauk thokpa tar ga di akhoi je ningha tamadra hai ba ka hu khar na ko aina oza law gi oza oi bani na law gi satra moi bani adu di hai ba ya da bani na he adu di khang de he na hai je le bai na ko aduna huji hai je ni merger agreement si withdraw na te invalid oire law da yadre han lauk thokpa ya ba territory kai ba tar ga di sima mayam khamjan biro ko masi adum la ani mathang laksa sunu man thokpa aduna khoi territory sukai kai bi adre ana mo ne sum laujari jarin da laur sunu moi laur ga la sa tan la toksa ni ko adu tan da su akhoi gi di adum handak si phabam na Manipur si merger agreement tor ko sangi independent oirami moi gi ngangkhai kai ba yaroi hai se ami san so hai re hai India ke parliament da su maji khonthang ye re si su akhoi na ya mau phataba mi oidaba terrorist sing se credit pijari moina khangali ne se si jo pha problem ne adu ai wakhan da terrorist lo sanba adu illegal immigrant khando ge NRC natra NRC ge oiba chamaro mechanism ma tawraga adu su time bound oiga da time bound te kaim kana roi ko NRC tawre ga sahi sam sangadi NRC lo rak pada khoi ne le maroi ba ko adu na everything should be time bound manner adu khara kanna mayam tak tawsi ko thabak tawbada awaba anaba adagi mi amna ngang ba khatang nungai taba khotaba thengnagani madu khangmin si imalai ba ke damaktani nungsa da phamdana nungsa ayu de lepi phamde nungsa da leptana mayam leibi de singse ai punang pu khoram jari Manipur ima ge dabaka akhoi hingsi daka le re khoi sisi aduna imalai ba ke damakta khoi leisi haiba si haijarage aduga aina ngang ba da soyangam yaur ga su mayam na Manipur gi mini khallaga adum ngakthok ngaksing tawna ra si hairaga mayam puno poina khuramjari Thagachari Oza Premananda Yumnam Yam Pajaba Warol Tambirami Oza Wana Thagachari Yamna Puning Loksing Weba Yamna Kanaba Wapunsing Tambirami Sigi Toromasiga Mari Lena Makatarak Pasida Aina Satazadrini da Amukaswana Nixing Jage Toromsi Loishal Nabagi Matamdu Yamna Naxila Abaneduna Wabudi Wabi Re Mayam Punamangna Warab Suwana King Actang Kamina Kissi Ako slogan Lomina Kini Aduga Sigi Mipamasigi Warep Lomina Kigani Aduga Loidana Eko Puning da Wakal da Iripa Kaning Bagi Wakal Aduga Loidana Eko Yum da Hanagada Bani
ngakhtang wasi ngasi ngakhtang wabasina Manipur kannanabagi idea ama akhoi pokpang ngamgadoribani haiba wapumji thamjake mathangda makha tarakpada warol khar thambinabagi damakta koksinjari Kuraijam athauba former convener Kokomi An mamaktada ngasigi sigulaba Manipur gi puarida mayeklana iduna lehoragadaba Manipur gi miyamna sahi ani ga makhai hena chamam na duna lerakpa Manipur da thoibe irang ase kamdongna thokpano kamaina thokpano kari dagi thokpano agoi karamba ware phirep lawraga irang asi lotion bangamgani irai pa ase kanbangamgani haibagi charang naramba chamam naramba punamaga du kok nanabagi damakta ngasi yam khraba irai pa iram dam masigi irai cha singna masing thingam dana thokpiraktana leibaki apunba kholaw ma lawna nabai damakta thokpirakliba khwai khudingmak pu ahan mamakta da kokomi gi maikai dagi ikok no na khurum jabaga loina na thagat pu phongdok chari aikhoi haukiba chahi ani makhai sidai khoi mayek sengna khangabani hairiba phibam ase haukiba matam kaya dagi khoina lawduna lai adu miyam da chamam na bakhara dum lei manamdi tongan tongan ba kanglup mirup miyoi kaya amana Manipur da thoi beirang asi kuki ga maitai ga hanabani kuki ga maitai ga khanabani masidi khoi yaude akhoi ga mari leina de makhoi masen nusinaraga yasanaba puradi irang se mathanda loijarani haidana aran ba wafam kaya ama sandoktana miyam asibu lan lamjinga kanda samam naraga thamami adubo ngasidi khoi punamangna khange madadi ngasigi cheliba khongjalasina ngasidi khoi warep lore kari warep lore chathare ba irang ase India government na lisang sirna hairiba Manipur gi crisis asibo makoina sir langdana phaninga matamda phajanba thadoninga matamda thadokpa mi halan gado matamda halanba irang lakshan gado matamda lakshanba nomai kaphan gado matamda kaphanba aduga nomai kapai ba midu thadok khidaba chen ga yagado mafamdana chelan giba hairiba masigi thodok mayam se lamdam masida leiba khoi khudimana uba phangabra phungdribra haukiba December ki tang tara ka tarukta torwung na nomai kapsel lakhiba tanja aduda torwung na nomai kapsel lakhiba miyoi singa do ngasi phobda India government na phaba punbagi thabok paikhat pra paikhatte saiton da bom yam ama thamdana bom pokai hanbada madu India government na mathau tawbra tawde ireng naga khunda kuki khulai paiba sing miyam na minam maga suspension of operation ki agreement do sangdokba yana na bohanabada makhoi singasi anauba agreement ki matungina kem dagi mapan tholaroi hairaga ireng khulda kuki KNFP ki khulai paiba combat dress sherpa khulai paiba narco terrorist kuntrana ireng khun manungda changduna lakpa matamda manak adu de lepamba India ki security forces singna makhoi ki mamang da chatkhi matamda karimta tawduna leigirba do India government na makhoi gu yoga thambani habase maduna khudam oirabane aduma khulai paiba sing aduna aikhoi gi ithak da lan ta halak matamda ngasi phawbada India government na chingda khulai paiba laloba sing ase lakshan nanalo kari thabok paikal lage mayam khangma yawbibra ngasi phawbada khulai paiba lanmi sing ase ama phawba phajan punjan bagi thabak tawdana Manipur da irang lakshan nanaba Manipur government na India government na honari haibase machin thibana tabra mase miyam asibu minam bana tabra aduna haiba masigi minamba thauchilase atai karisu oramdre 2008 ta India government na sign tawna kiba suspension of operation agreement aduda Burma dagi pusalapa khulai paiba sing Manipur manungda naron dagi changjal laga leigiba illegal immigrant sing makhoi mayam adubu India government na mapangan hapaga minamba agreement suspension of operation haiba minamba agreement man sign toksan narakanda makhoi bungasi chingthak singasida ngasi su tongan tongan ma narco terrorist mayam ama marum ko halaga thame makhoi singabu marata halaga thame mapangan kankal halaga thame asumai na narco terrorist yok duna thamaga Manipur thoi be irang ase aikhoi na kamdong na lotion bangam godoi no aduna India government da narco terrorist ngasi lakshan na ba thabok paikha kadabane haibase ngasi gi tholai be miyam sina chammana ne khoi na warep lomina kadabane haibase ai anu makta thamjage
ngasi chahi ani makhai India government na irang asi lakshan bangam dana lai base makoi na ngam daba nate masi makoi na atam na thawai na sangdohan bani ai base mayam kaubirano masi mayam sab chana lepio Central Security Force amadi state ki president rule gi makha dale riba administration na china makoi singa se atam na makoi na insincere oiba amadi masida matik chaba thabok paikat taba duna irang asi lakshan daba ni hai base mayek lar bani haugi ba January thagi matamda akhoi kainoda akhoi gi January gi tang kunga mathoida adugul laba maral leitraba kakchin khunau dagi nisikanda miyathina miyam da video phawa udlaga miyathina halaga Manipur miyamu kai hauba metei miyamu kai haura kanda lanje amu hauna na bagi thausil torpa matamda Manipur lena na thadokpa cherolda thokriba thaudoga do yaningdaba condemn tobagi mahutta nuaitaba phongdoga loisan kriba se masina takpadi madungba thaudo si India government na Manipur government na lumna laude masida moisu makhut yawba manba thawong ama chathai ha base mayek larba khudamne makoina maduda chenari ba mihar pa singado phagani pungani matik chaba chera pigani haina cherol da thokpai mahutta laikhidaba imung aduda lupa lakh tara pirani adu pirani haidana amadi laikhidaba gi imung da awaba phongdoga loisan gi base government amagi mathaura natraga mihar pa singadu phagani pungani haina miyam da thajaba pibam thokpra madugi thajaba piraktibagi maramde haiba thaudoga se makoi gi khut choidana yarongani haiba jiga se koina yam chauna chingnei makoina miyar pasing adu phana nabagi thabak ngasi phawu su paikhatte aduna oiraiba punama ase ngasi ekoida president rule gi administration mu oiro han leramba popular government mu oiro Manipur da laiba makhal khudima ki government singasina administration da fail oiraiba law and order da fail oiraiba punama ase masi India government ki naton sumangda makoi gi mamit makhada makoina una khangna siguma thaudo se makoina thon mani haiba se masi chen ba yaroi masi dagi na thok tana chen ba yaroi ngasi ekoina mafam masi da mara leba mi sing do ekoina onkhalaga phadana pundana tauge hairagana Assam rifle thajalaga BSF CRPF thajalaga ekoida phajan punjan ba aduga makoina chingda mihan mi pun chatharagana makoi mathakta kainta tawdaba masini India government na makoina tharaiba lanmi sing asina tawriba sidi Manipur da lairiba chin kuki narco terrorist sing asibu mapangan hapa makoibu yokdana thamba aduga Manipur gi miyam da proxy war chathabani habase miyam yaning da ramtang khumbiyo kariguma yaning ba taragadi India na chathariba proxy war se makhata na chathaba yaroi haidana ngasi khoi miyam huptana wareb lawam thokra thoktabra mayam na ware basi lauraba matungda India government na thabak pangthok taba taragadi akhoi si India gi praja moina hingmada maram chari bra chadabra haibaje khoi na ware lawum thokpra thoktabra masi kunamak akhoi ngasi numira sida chapchana khoi mayam gi ware bam lohose haiba wafam ase tiliba miyam asina akhoi pulling da chapchaba ware to lauro India government ni mafam da aroi ba cherol amai khoi thagadabani tholaiba irang ase megi tang ahumda hekta kuki mitai onjan naraga swaida hanaruba nate masigi wagi marudi ing sok lisingani ga nipanda India government na Burma dagi pusalaki ba kuki kulai paiba jomi gi kulai paiba kangu ZRA amadi KNO gi kangu makoi me amado India government na minamba agreement sign tawraga akhoi gi Manipur gi lam gi saruk singa sida marum ko hal laga tolo piraga moine yoga thamakpodo makoi na ngasi masek mangan pairatana chingi administration paisan gi ba akhoi Manipur gi politics ta moi gi leader singi nupi mari mata mayam thajalaga control toksalakpa election da moina control toksalakpa lambi control toksalakpa amari chingi law and order phawa moina control toksalalaga chingi saruk singa se Manipur gi miyam gi adung blaba administration dagi khaidongna na bagi thokselase India government ayaba pi ngasi Manipur gi chingi saruk singda hauriba popi pambi singse Assam rifle khangamoi khanbra Chingda lairiba Manipur ki police ki intelligence ki kangu khangamoi khanbra India government khangamoi khanbra makoi loina khangaga asuk sangraba chahi tara kunnasida popi thariba drug la loliba kangu singa sigi mathakta maming tagi oina popi yali na yalaga ngasi phawda mara leiba senaba mi ma bo phaba punba thabak chatha da bai maram karigino
मधुदी अतैगी नते इंडिया गवर्नमेंट चिंग द पोपी थाबसे कुकी खुलाई पाइब सिंग असिगी पैसा ताननबा मखोगी खुलाई लेननबा मखोगी मी मपांगन सेंगननबा इंडिया गवर्नमेंट अयाब पिथोएसे चुमंगद्र लालंगोनम ताइबियो सिगुम थवोंग सिंग असे इंडिया गवर्नमेंट लिसांग सिना 2008 तगी ngasi फावबदा चही 19 तोलोब हुल्लगा मखोइना तौरगा लाखने अदुना ngasi दी अखोगी इरांग असे चुमनगी साउनाबगी फुनाब मालमगा ngasi दी अखोई अकनबा ओपन टेररिज्म फोंगना मिचम मियामबु अकीबा अखंगबा पीबा अदुम मखल की टेररिज्म म चथरा कांदा पालिबा लेंगा गसिना अदुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइज ग्रुप नार्को टेररिस्ट ग्रुप अदुगी मथक्ता करीगुम थबक अमत तौदना लेरगा मणिपुर दा शांति से कमदौन हंजलकदोइनो हाइबसे इंडिया गवर्नमेंट ngasi अखोइन हंगबा ताबने मसी अखोइ मयाम हुबतना हंगनब होनमिनसी हौजिकती अखोइ मयेक सेंगना खंगे ओइरैबा पुनमक असि अदुगुलबा इंडिया गवर्नमेंट योगतना थम्मिबा बर्मादगी पुसलक खुलाई पाइब सिंग अदो इंडिया गवर्नमेंट मखा ताना मणिपुर मनुंगदा लेहनगे हाइबदा अखोइ मयामना यागद्रा यारोइद्रा मसी अखोइना अखोइगी चिंग सरुक सिगदा लेहनमम थोकब्रा थोकतब्रा ngasi अखोइगी थादौगी चिनाव मयाम अमना अखोइदी मणिपुर की दमक लेपी थादौ खक्तना ते तोंगान तोंगान बा कांगलुप मयाम अमना मार की कांगबुना पाइते की कांगबुना तोंगान तोंगान बा बाइफे की कांगबु मयाम अमसु अखोइदा पाउ फौरे अखोइदी कैदौंगैदा मणिपुर की मायोक्ता लेबा पामदे अदुबु चिंगदा इंडियाना योकपा कुकी नार्को टेररिस्ट खुलाई पाइबा सिंगसिना अखोइगी इथक्ता योर कदोगी हाट कदोगी ngairga leibasina khoi pangan thoktre akhoi bomungtang masidagi namthong nanaba sinbiu haidana kayar hairapum tamda india government adu narco terrorist loishanana thabak paikatraga kamdona manipur da tongan ba yellow missing asina phongna tholaga manipur gi damakta lepang amgadori bano masi lepang amana na bai damakta india government da chingda narco terrorist ki mathakta akanba operation chathana na bai thabak athuba da paikhalu haibase akhoi mayam gi demand oigadabane अदना हौजिकती मेगी तांग होमसी दगी ngasi भौदा लाइबसिदा अखोइ मयाम की हिंगबगी हक कदाई चखरगे अखोइ की आईडीपी सिंग इंडिया की सिटीजन न मसागी मयुमदा लिसिंग हुमफु हुमद्रा हेनमना मसागी मयुमदा चही अनी ग मखाई लेबा फंगदबा मालेम की करम लेंगाक अमना मसागी प्रजादा तोरंगदगे मदु अखोइ की मणिपुर इंडिया न चथे अना पालिबा इंडिया की लेंगाक से अखोइ की सरुक यावरिब्रा अखोइ की डेमोक्रेटिक राइट फंगिब्रा अखोइ की सिटीजन की राइट से पीरिब्रा पीदब्रा हाइब्रा ngasi de अखोइ इंडिया दा ngasi की मियाम सिन हंगदबने हाइबा वाफम असिदा मोइना मतिक चाबा पखुम पीबा ngamda targadi अखोइ जी इंडियन नमा ओइरिब्रा हाइबा वाहंग से हंगना बा अखोइ खुदिमक सेम सारगा लेगदबने इंडिया की प्रेसिडेंट ngarang nahan haukiba इंडिया की पार्लियामेंट सेशन की वाहु दोक पीबा मतमदा मणिपुर की इरांग की मतंगदा वाही म पंदबसिना मणिपुर की लमसे इंडिया की मैप त यावरिब्रा यावदब्रा हाइबसे इंडिया की प्रेसिडेंट हंगदब यारोय मणिपुर ngasi लांजेनरी फसे इंडिया की प्रजा नतब्रा अखोइ की हक अखोइ की कॉन्स्टिट्यूशन पीबा गारंटीज अखोइ की लंबी द चनिंग मफम द चटप फंगदबा अखोइ की इरमदम द थबक सुब फंगदबा अखोइ की कांगलु फुरुप सिंगा नुसी चानना लेमिनब ngमदबसे मसी फंगंद्रिबसे इंडिया लेंगा की राइट टू अखोइ द कराइ द पीरिगे मसी की राइट से पीबा ngमोइदबो एरगदी इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर थादोक पिरो हाइदना खुल लोलगा इंडिया गवर्नमेंट चखिनबा हाइब ताबने मदुना अखोइ की अरोइब खोलाइ ओइब ताबने अदुना तदना हौजी अखोइ मियामना खनबा मियाम की मिहुत की अदुम लबा लेबम थोकबा पॉपुलर गवर्नमेंट थबक तौबा ngमद्रे हाइदना मिनमगा मोइना मपांगन सुपीदबा मिनमगा मिहालगा प्रेसिडेंट रूल ने हाइदना तोंगान तोंगान बा इंडिया दगी थारकपा मणिपुर कईसु खंगदबा मिहुत अहुम मरी थाजलगा लेंगाक हले सही अमा लेंगाक पसिदा कांग खोंग चाइरे मियाम की सेंटिमेंट खंगदे मियाम की अवाबा उदे थोकबा याने याना पैसा पिरकपदो कमाई कमाइना कदाई डिसीजन नगदगे हाइबदु तौरगा चेजेट खरा दा प्रेस नोट खरा थोगा सुम लेरे हौजिक चाही अमा हेना मियाम की हिंग रिप्रेजेंटेशन की एक अखोइ की सिटीजन की राइट पुनमक अदु चाही अमा सस्पेंड तौरगा मल्लगा थम फौबदा इरांग लाक्सन ngमद्रगदी मखा ताना अदुम लबा दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन नसे हनबी ग्रो अखोइ मियाम की लेंगाकना अखोइ लेंगाक ननबो होना जगे हाइबसे अखोइ मियाम न खोलावइन लाउ ताबने अखोइ की सिटीजन की राइट इंडिया गवर्नमेंट सुमाइना मल्लगा थम्बे यारोय मियोय लाख 53 की ह्यूमन राइट्स gross and persistent violation of human rights मसी हुजे हंदक्ति अखोइ मालेम की इंटरनेशनल फोरम दसु इंडियाना मसा की प्रजा ला 53 की ह्यूमन राइट्स सही अनि मखाइ मल्लगा थमे हाइबसे अखोइ खंगन बताबने अखोइ हाइ बताबने
aduna India na chathariba Manipur miyam da chathariba mior minai discrimination amadi human rights violation na se masi lepu haibasi ngasigi miyam gi khongchat asina paujel pigadabani aduna iroi loibada aina thamjing base ing sok lising amaga chamapan humfuga mathoi dagi akoi Michael na thamamba dumaina Burma Kuki Refugee Association Manipur haidana association bawa sam semaga leramba Burma dagi chelakpa refugee imung lising amaga chama haiba imung lising ama chama si India na pusalaga Manipur da khunda laita hankhraga makoi da schedule tribe ni haidana phairaga makoi na laikhiba chingi lamsing ase masida maitai na khunda ba yaroi maitai changba yaroi makoi gi lam ase kanam tan loba yaroi haidana India na mogi da muta kanthoga thamise mayam yaning bra yaning dabra makoi gi marak tagi khulai paiba mayam am thole makoi gi marak tagi any Kuki tribe haidana chungai leitaba tribe amagi maming phawa India ga mena schedule tribe ki list da hapsel lakanda MLA phawa yaure aduga makhoi mayam aduna Manipur thugaina nabagi sarau lang mayam ama chatha hanbada India ga mena tumina lairiba se hojikti mitom na lagal lakanda leiba sida mitom na khulingaga aikoi gi highway singda thingba phanba punamak tawsala kanda aikoi gi hingbagi hak phawa mitom na malakba matamda India ga mena kaimta tawdriba se miyam gi demand tawraga leiriba NRC na traga manaba thawsil lamana 1961 की मतुंग न चंग खरिबा मितोप सिंह अममम तंग ओइना लोइना खंदो कांदा शेड्यूल ट्राइब ओइरगा न कथत कदबने अखोगी इंडिजिनस सिटीजन ने हाइरा मगना मोइसी इमिग्रेंट नि हाइदरा मोइसी तोंगान बस स्टेटस अम पीरा कांदा खंदोगा थंगदबनी हाइबसे मखोइदा पॉलिटिकल राइट पिबम थोकते मखोइदा लैंड राइट पिबम थोकते हाइबा वफम सिंगसे असम द तौरि दुमाइना अखोइदसु तौगदबनी हाइबसे अखोइ मयाम की डिमांड ओइगदबनी अखोइना मितो खंदोप ngамद्रबा नोम नोमगे अखोइ से इसिंग चाउना लाक्सलक दुमना लाक्सलक कांदा अखोइ तुम ngaइबो इन थोकनी अदुना NRC नत्रग मानव थौसिलम इंडिया गवर्नमेंट तौदना अतोप मखल अमतगी डिलिमिटेशन खंगदे अखोइगी तोंगान तोंगान बा मखल अमतगी डेमोग्राफी ग मरी लेनबा थौसिल अमत तौबे यारोय हाबसे अखोइ मियाम की खोला ओइमिनरसे मियाम यानिंग ब्रा यानिंग दब्रा अदुना हाइरिबा पुनमक सिंगसे अखोइ ngasi gi numit asida अखोई पुनमंगना साखी ओइरा कांदा विटनेस ओइरा कांदा ngasi थोलखरिबा लंबी दे थोलखरिबा मियोय लाख लाख कया सिगी पाउजेल असि इंडिया गवर्नमेंट दा चप चाने अखोई थमननब सेम सामिनसि ngasi लोगोदबे वारी बसे मसिदगी खोंगफम अमदा हंदोक्तना वारे बसि इंडिया गवर्नमेंट थबक दो थोक्ता तारगना इंडिया गवर्नमेंट असि मणिपुर दा अखोइना नन कोऑपरेशन मूवमेंट अखोइ मियामना इंडिया गवर्नमेंट दा कोऑपरेशन पीदबा थबक फाव अखोइ तौननबा सेम सारगा लैसि आहान बदा फजना वारी सासि मरम चाना अखोइगी वारेप सिंग असे पुथोरक मतमदा फजना मोइदा हाइसि अदु मोइ थबक ओंथोकप्रा ओंथोक्तब्रा येंमिनसि करिगो ओंथोक्ता तारगदि ngasi थोलैबा मियाम असे मसीदा नतन लेमहौरिबा युमदा लेहौरिबा मियामसु लोइना थोलागा लेबा कन्ननबा अरोइबा खोंगफम मदो थांगनबा अखोइ सेम सामिनसि मथौ तारे तुंगदा लाक्तगदोरिबा इचाइसुगी दमक्ता थवाइजे थादोसु थादोम ताबने हाइबा वाफम मसिना अखोइ लेंद्रबा खोला ओइमिनसि हाइबा वाफम से हाइगा टेंशन जगे इमालै पांगना याइ फरे थागचरे खुराइजे मथौबा यामना फजबा ngasi चलिबा इरई पाकनबगी खोंगचत असिगा मरी लेनबा अमदी होजिक होजिक ओइरिबा फिबम लोइनना तुंगदो ओइरकदबा कया सिंग असिगी नुंगनांगबा कया सिंग अदु थंबग लोइनना मदु ngakthoknanaba khoi kari toba tabage haiba yamna marik chumba warom sing thambirami amakasona thagachari loiselakpagi tanpham yokselakle amuktak jo hana ningsing jage mayamna summasi lengaga chatpasi ubada sinja langjaba singi humang angang paphangna kange aikoi togodaba walibase ngasigi slogan aikoi punna longminadriye lakpiriba chapiriba khongchat asigi manung thitpa madugi wakalon chenba slogan aikoi laudri laubiram kho loina mipam asigi warep ama lorga warep aduna angam mathok singda India laingak yongnana bagi che thadoriba suklu khraba laiba ki kanana bagi warom singa se aikoi punna khangmina se akoi punna longmina se ngakta ngaibi kho matangda mu koksin jage kokomegi convener YK Dhiren
warol khar thambigani ngasigi miyam gi sumlaba manipur kanba khongchat asida saruk yaba lakpiriba iramda masigi ikai khumna janingai oiraba yai sak punamakpu aina kokomi gi mahut sinjaraga koknona ikai khumna jabudu seri loina ngasigi daista lengsi phambiba अखोई रिसोर्स पर्सन लेंसिनबीरबा इकाई खुमनजरब ओजासिंग पुनमक पुसोइना अमुकन इकाई खुमनजबदु उचरी लोनना थोरम मसिबु मियामदा मपुंग फाना संदोकपीरिबा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सिलनाव पुनम इपाई खुमनबसु उचरी कोई ngasiदी लमदम सिदा थोकलिबा था कुंथ्रागनि थोई सुराबा क्राइसिस सिनमर मोरकांदा येलहोंगैदगी लेमिनरगलबा अखोई इरमदम मणिपुर बु चेतना थाजदुना हिंगमिनरगलबा फुरुप कुंथ्राग मंगा तरुगसे ngasiदी खाइबुंग तावदौना अखोई मसेलदा लेरइबसि कनान ओहेलके हाबसि ngasi मियामगी मांगदा अखोइना थोइबा थौदो वाथोकसिंग सिने अखोइना खंगगा लाए मदुदी पुनमक्सिगी थौइन सिनसे इंडिया गवर्नमेंट की खुद जावी है बिसिदी अखोई पुनमकना यानरब वाफम अमखकनी मरम अदुना अखोई मसेल की मरुमदा थरुम तौनबगी महोत्ता अखोई करम माइओलदा अखोई की माइओलसी कनादा अखोई की सानरिबा लीला सिबु सानरिबा मसिबु इंजीनियर तौरिबा अदुगुमलबा इंडिया गवर्नमेंट अखोई की माइओन पिफम थोई हैबसे ngasi अखोई मियामना खनफम थोई हैब वाफम दुने अखोइना ngasi थमजनिंगी वाफमदी करिगिनो हायरकांदा ngasi लमदम सिदा थोइबा लानसिगी होरकफम मोइरिबा मणिपुर की अदुमलबा पुनबगी सक्तम थुगाइना होनरिबा कनागुम्बा वेस्टेड इंटरेस्ट थबक तौबा मसागी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थबक तौबा कांगलुप फुरुप नाइना मसागी कांगलुप फुरुप की मिंगदा वेस्टेड इंटरेस्ट तौबा लीडर खरदा इंडिया गवर्नमेंट सौगलकांदा ngasiदी मणिपुर की पुआरी की तांकक कयादा नुंसी चानन लेरमलबा अखोई की फुरुप मसेल की मरक्ता खाइबुंग तौनब होनबसे ngasiदगी नचै डिकेट अहुम मरी की ममांगदगी चथदुना लाए अदु मणिपुर द खुंदामिनरिबा मिपुम खुदिमना अखोई पुन्न हिंगमिनगदबनी अमसुंग पुन्न चौखटमिनगदबनी हाइबसे ngasi फावबा चेतना लेमिनबदुना मरम मोरकांदा अखोई ngasi फावबा अपुनबा मणिपुर की सक्तम मदो कायदना लेपगा लाएबा अदु ngasiदी सही था कुंथ्रानी थोयसे ngasiदी इंडिया गवर्नमेंट सक्थाक पीरिबा अदुगुमलबा मखोइग सु एग्रीमेंट तौनरिबा अदुगुमलबा टेररिस्ट कांगू अदुगी अदो अदु थादो कांदा ngasiदी मणिपुर द लैरिबा प्रजा सिंगसी मरक्ता टेरराइज तौरकांदा ngasiदी मखोइ सिंगसे मियाम सिंगसे होस्टेज ओइन थंबगी सही था कुंथ्रागनि तोय होस्टेज ओइन थम्मेबा मसी पृथ्वीगी इंटरनेशनल पृथ्वीगी लैबाग मतदा मसागी मरम दमद हिंजब मसागी प्रजा मसागी अदुमलब डेमोक्रेटिक कंट्री मदगी लैपाक अमगी प्रजा अमसु स्टेट अमद लैरिबा मसागी प्रजा सिंगसे मसीबु मसा प्रोक्सी आर्मी सिजिनरकांदा सही था कुंथ्रागनि तोय नमसिलग थंबा ngamba हाइबसे इंडिया नतना पृथ्वीगी लैपाक अमत लैते हाइबसे अइना थमजनिंगेबा मरम अदुना अखोई असिगुम्बा इंडिया की पॉलिसी से मसीगी मायोक्ता अखोई मियाम नंगसिदी अखोई अपुनब खोलाव अमग लोइनना अखोई चंगसिनबगी तंगाई फदबदु लेरे ngasi था कुंथ्रानि तोय सुरा भावबा मियोय लिसिंग हुमफु ngasiदी अखोई लांजेनर कांदा मयुम मकैद हंजन मंगमदना ngasi अखोई लमदम सिगी सैदांग कांदा मियोय लिसिंग हुमफु लेहलेबा असिगुम्बा सिंगसी मसा मसागी मयुमदा मसा मसागी मरमदमदा रीसेटल तोन हाइरु मतमदा इंडिया गवर्नमेंट की माइकैदगी मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदगी कंडूसिव एटमॉस्फियर अमा लेरकांदा मखोई सिंचे हंजनबा ngमनगनि हायबा अदु ओरगदी कंडूसिव एटमॉस्फियर दो करमना लेहनगदगी हायबसे मदु मियामदा रोड मैप अमा इंडिया गवर्नमेंट याफम थोक्तब्रसिनी करिगी दमक्ता मसागी प्रजाबु याई वेलफेयर की दमक मसागी प्रजाब की ह्यूमन राइट ngak पाइबसे लमदम सी स्टेट अमगी मथौनेबा हाइरब स्टेट सिगी मथौसिंग असे ngasi तौरक्तदना ngasi मियाम सिंग असिना अखोई
खोलाव से लाउरेबनेबा मरम मदुना ngasi yasigum laba lamdam sigi miyam hauna laiba ai koi lamdam sida adum laba sangsel liba illegal immigrant sing se masi khangtok naba hana de hauna su koi lamdam sigi miyam amsung kokomina laurga laiba adum laba NRC sanalo NRC tawgadabni haiba adum laba खोलाव सिंह से मसी हेन कन्न लाउब गलोना संगसल लेबा दुम लब मितो मिया जा सिंह से खंतु कांदा मकोई सिंह से हलन खिबा मचंगे लमदम सिदा सथरी बादुम लबा शू एग्रीमेंट सथरी बादुम लबा शू की कैडर सिंह से मकोई सिंह से मकोई की शू से इंडिया गो मिंग तोरी बसे मिशम मियाम दो ऑनसिन गदा बोरगदी मकोई शू से एब्रोगेट तो बचंगे अमसुंग शू की दुम लब लेरिबा सन्न कांगलोन सिंह से मसी ngang na chalan bang moida boragadi makoi sing se adum लब शू से खुदक तगी होना एब्रोगेशन तो गदबनी है बसे कोई पुन लाउमिन बगी तंगाई पदबदु ले अदु टेंशन लपदा मयाम सि पुंग अनि मखाई अहुम हेना खोंग ना लाकपगी अवाबा खुदोंग थीबा मयाम सुलै आइना याम सांगना हाइजद्रगसु आई कोई पुनमंगना लमदम सि कन्न बहोनबदा आइगी अवातना थीबीदना ngasi सिगुम लब खोंगसद सिदा लेंबिरा कांदा मयाम की अपुन बगी खोलाव म लाउन बहोनबा अपुन बगी वॉइस म उन बहोनबदा इशागी सिनफम खुदिमक लेबिरबा पुनमंगना सरुक याबिदुना असिगुम लब मणिपुर कन बगी असिगुम लब खोंगसद सिदा पुनमंगना सरुक याबिबगी दमकता कोकोमियम सु मियाम की माइकै दगे इना मुकन कोकना मियाम बु खुरुम जबग लोइना आइगी वाफम मतंग सिदा टेंशन जगे पुनमबु थागसरी थागचरी कोकोमी की कन्वेनर ओबिरिबा वाईके धीरेना यामना फजबा वाफम सिंह थंबिरमे हौजिक आई मयामदा रिक्वेस्ट अमता तौजगे लंबीदा थोकपा होबिरिबा सिंह अदो ngakta lepiu प्लीज ngakta lepiu अखोई हौजिक मोमेंट खरगी मतुंगदा ngasi खोंगचत असigi ख्वाइदगी मरु ओइबा अखोई केनो सिंह अदु पाइखतसगे यानान बदा आइना मयामदा थमजनिंग बसे स्लोगान खर लाउजगनी लाउरी बसे ngसाइदगी सु फमदना लेरुबना खुजु नारंब यारे अमुक्त फमफम दगी अंत लेखपिउ अदुगा खोइ पुन्ना हौना ngasi लाउगदब खोलावसे भारत लेंगाक तानब लाउदुइनिको अखोइसी यूनिटी की वा यामना ngangaga ngasi ngahaktang पुंग खरा फावसी यूनिटी ओइंगमदबसिगी फजदब खरजु लेबनी अदु यामना उनिंगदबनी लाइफ थाबनीना अदुननी यामना तोइना यारिबा मखै थोकपिगिबसिंगदो अमुक्ता कनो तोबिखो हाइदना अदुबु साउंड सिना ताबा मफमदा लेपिबा ओइरबसु चप्पिबा ओइरबसु स्लोगान सिदि लाउबियुको सि यामना रिक्वेस्ट तौजगे आइना लाउजगे दुरुसि मयामदि लोइनमक्ति खंगबिरमनि ngसाइसु लाउरगा लाकपनी अदो अंतंग निंसिंग जगे हेन मपुंग फाननबा IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा हाइजरप मतमदा हंजिल हल्लू हाइन खुमीगेदबा अदुगा इंडिया लेंगांग नचिन कुकी नार्को टेररिस्ट हौगटपा हाइरप मतमदा खुदक लेपू हाइबा सि याम अकनबा फोर्सफुली हाइगेदोंनिको इंडिया लेंगांग नचिन कुकी नार्को टेररिस्ट खुलाई ओइन सिजनबा यारोय हाइबसि हाइगेदबा था एकता नुंग योंगना लाउबिगेदोंनि अदुन इंडिया गवर्नमेंट की proxy war na Manipur miyam da awaba piba kudakta haibada lepkadabani haina laubiba ada India lenga na Manipur thugai ba haibada yaroy na khumbiba aduga Manipur apunbagi masak amadi ngamkhai kaiba haina haijarakpada mayam na yaroy haiba akoi ngamkhai kaidana ba Manipur kaidana migdamadi ngasi la tillibasi satlibasi miyam gi lenga lingadabani haina khumbiu aduga Manipur miyam gi politics ki hak हाइबस द मत पे यारोय हाइबा वाफम खरसिंग से अखोई यामना फोर्सफुली अखोई मालेम सिन लेरिबा मिपुम खुदिमक ताना लौमिनसिको आई हौजगे मयाम पुनमक थोरांग तोबिउ लंबीदा लेबिबा मपानदा लेबिबा मयाम सिंसु लोइनम खुंबिउ इसाई सागी लेबमदा IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा Lanjela pasing masagi mayumda India legang na chin kuki narco terrorist sogot pa India legang na chin kuki narco terrorist sogot pa India legang na chin kuki narco terrorist kulay wina sijin pa India legang na chin kuki terrorist kulay wina sijin pa
India lengan Manipur thugai ba. India lengan Manipur thugai ba. India lengan Manipur thugai ba. Manipur apun bagi masak amadi ngam khai kai ba. Manipur ki ngam khai kai ba. Manipur ki ngam khai kai ba. Manipur miyam ki politics ki hak mat payaroi. Manipur miyam ki politics ki hak mat payaroi. Miyam ki lengak lingadabani. Miyam ki lengak Manipur ki ngam khai. IDP sing masa-masa ki mayumda. IDP sing masa-masa ki mayumda. Punamang puthagatchari pungning de loinamak thambiu kaubangam de libiu aduga thongna hapiu. Isada karamba anong thongna kanamba energy malakya haibadu yengbiu ngaktang phamdabiu akhoi hujik warep se pathokminarasi warep si longminaraga akhoi mayambu lengbirekpagi thagat warol akhoi punna taminarba matungda thoromasi convener gi ayaba amadi president members gi ayaba lojaraga loisinjagadabani akhoina ngasai dagi toker singna thambigi ba warol mayam sing adu collection tawraga lojaba warep khara khaktang leire mayam gi yaning ba yaning da badu madu mayam na kholaw ina lopiram gadoni ko aduna koksinjage ahibam anan core committee member kokomi miyam gi wapam singdu akhoi resolution oina lojabani haribase core committee ki member ananna mayam da pathok chagani mayam punna amamamdang parpa matamda yaya de haibadu khut thangat bi bagal loinana khumbi ge dongni ahan bamaktada ngasigi adugum laba yamna itahasik oiraba khongchat Manipur kanba khongchat asigi ngasigi da istalengkhan miriba kokomigi convener sing loina convener amadi resource person purmakpo hanomakti kai kumna buchari loina na ngasigi Manipur kanba khongchat asida saruk yabiriba tongan ba kunsing lekai singdagi lakpiriba khwai miam puno pusu hanomakta kai kumna buchari aikoi ngasai dagi rally asi hek tungmadagi haurakanda aikoi resource person sing wangang loi sing na ngangbi ba mayam adu aikoi tasan khomjan jarakanda aikoi ngasigi mifam asigi mari lenana hoi warep khara laujai warep si tare ni hoi warep tare khara laujai warep tare si ai amam tang pathok sage masidai sida miyamna masida yaning agadi yaning ni ta yaning di haibagi motuma phongdok pirakanda miyam ge suggestion do aikoi laujarakanda makha taba aikoi hapsan bai abasing hapsan anabagi koi tanja du pun longmina si haidana ai miyam ge mafamda warep si padringa gi mamangda aina miyam ge mafamda thamjari Manipur kanba khongchat ki miyam gi mifamna lawkiba warep ahan ba warep su khudakta lokthok kadabani su gi mingda kukila lauba singna tauning ba taholiba se kudak talek padabani amasung matik sabe action laugadabani sigi warep si mayam kari khanbi bage masi ahan ba warep wena khona laujara kanda ani suba warep ta Indiana Manipurda thoklibi rang asibu aranba wari singbul amada puthaduna kangluki irangni haiba propaganda asi khudakta lekpadabani amasung kangluki irangi mingda miyamgi phangpham thokpa haksing matpa amadi temchingnaba khudakta lekpadabani hairiba anisuba warebasi miyamna masi yabibra yabitabra haibado amuktang ai laujage thagatchari mayambu thagatchari ahum suba warepta IDP singi akaknaba policy sing semduna amadi akaknaba matamgi manungda masa masagi yumda hanjal hangadabani loinana IDP singbu luna chana tobibaga loinana makhoibu seksina ngakpi senbigadabani masi ahum suba waremni mayamgi mot logjake thagatchari mari suba warepta sin kuki narco terrorist singi cross border terror activists sing lephan gadabani makhoi ki cross border network sing thugai baga loinana illegal infrastructure sing lokthok kadabani ngayam ki bot luxury thagatchai mayambu thagatchai manga suba warepta constitution na piriba miyam ki hak amasung lengak phangalu loinana transparency and
accountability laiba governance athuba matamda lehangadabani masina manga suba waremni haibiyo mayam haibiyo apamba chithan nandaba leirasu aduma hapchan ba yanabagi matam leijani marimdi si akoina chawrapa warep ama logjaraga madu amuk kanda akhang hai mayam ko loinana tanara kanda ayogi do potni aduna mayam gi suggestion logjari makata pa taruk suba warepta manipur gi territorial amadi administrative integrity ngaktuna thamgadabani manipur miyam gi democratic right amasung mandate india government ikai khumnagadabani taruk suba warem ne pazari basi masi miyam na yabiragadi yare habdu hauna biyu ko ta hu de ba khoisu tare subada manipur da nrc natraga masiga manaba mechanism atuba matamda pakatuna lisang sinna india government ayaba piduna sangsilakliba mitop sing khaduk kadabani masina tare suba warem ne masi miyam na yare na habiragadi masi ahuba amatang ahuba khubak amamtang khubira kanda hariba warep sing ase khoi masigi mifamna warep tare si laujare na miyam ge mifamda thamjare punama pui kai khumna buchare haujik yamna masa tasilaba amadi akhoi mangda lei taduna leiriba achochoba issue sing issue khudimak sing asi warep sing sigi da yauriba issue sing ase akhoi na ngasi phawi manungda madu akhoi thabak oina paikhat pang ngamdadana ngasi awaba tariba se masi chap chabadu mankhal akanda akhoi na mari leinaba india lengak ta yohona ba hona jabagi madu miyam dagi nijabani mayam punamakna warep si lobi bagi damda thagachari sigi makha tarakpa matamda ngasigi thoromasida tinbiri ba khwai miyam punamakpu thagat pagi warol thambina bagi damta finance subcommittee gi convener Laikhuram Jayanta Kokochari. Laikhuram Jayanta Finance Subcommittee member na lengkap convener na lengkap tuna ngasi board of thanks propose to bina bina mukta hangachari. Hoji haibiri ba wapa madu no toxin jare adu goloina na madu isan bada hapsan jana ba hona jarage. Yani hojiki ha hojiki do sung shoy dana hapsan bagi damakta akoi former convener su adu convener su no toksin jare hoji second gente second hojiki ima sing na haibiba maruina akoigi national highway singda ningtam na chatpa phangdribasi khudak tagi india government na yahangadabani haiba warep sini pan subada hapchanjare thagachari jenta ngasigi asigumlaba chahi ahum phajal lakadoriba kuki narco terrorist singna misam miyam da landarak tuna ngasi manipur asida tangdu laita bangam driba satpada free oidriba amadi isa gi wakhal se ngasi kari thokadage haibagi wakhal da tumpham safam khangdra leiriba manipur miyam ni adugumba ngasi miyam gi oiba apun bagi kholaw amaga loinena sangchilliba india government da akhoi gi oiba hak manipur miyam gi hak ase sunglei mak leitrabra hingbagi hak amadi isagi iramdam da chachaba amadi isagi right ase ngasi phawbuda mattuna lakliba se matpa yaroi haibagi kholaw ga loinena January ki tang kunthra ma thoi thang ju numit ngasi ya sigum laba numit asida miyam gi khongchat haina mingthon ba yamna asauba khongchat asida ngasi gi wangang loi oibi khiba ikai khumde jariba oja sing mingoina panjarabada Professor N Joy Kumar Vice Chancellor Khongnang Thaba University
अनिसुबदा माइकेल लमजाथांग सेक्रेटरी थादौ एनपी मणिपुर खुराइजम अथौबा फॉर्मर कन्वेनर कोकोमी ओजा युमनाम प्रेम कुमार प्रेमानंद हेड ऑफ डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी लॉ रेस अहमद तंपाक सेक्रेटरी यूनाइटेड मैतई कमिटी मैतई पांगल कमिटी अरोबदा लानबोई कबुई वाइस प्रेसिडेंट कबुई यूनियन मणिपुर अहानब मक्तदा असिनब कया कायथोकपिरगा ngasi asigumlaba tinbireba miyamda पुनिंग लौसिंग ओरबा वाफम कया थंबिरमगिदमक्ता सिंजल लांगजगिबा कोकोमीगी माइकैदिगी हाइनिंगाय लेतना इकोक नोनजबगा लोइनना थागत फोंदोकसरी लोइनना ngasiगी asigumlaba थोइदो हेंदोकना रैली असिदा मफुंग फानगनी हाइना मणिपुर की कचिन कोया अमदी मफम खुदिंगमक्तिगी इसागी ओइबा थौदांग कया हुंदोक पिरमलगा मणिपुर कंदब यादे अमदी अपुनबगी खलाव से पुन्न सरुक यामिनदब यादे हाइबगी वाखलोंदा लेंबिरकलिबा तुंगान तुंगानबा फुरुप की कबुईगी तंखुलगी मैतई पांगलगी थोइदो एंदोंगना आइना तुंगान तुंगानबा फुरुप सिंगी ममिंग पंजद्रगसु लेंबिरकलिबा खुदिंगमक्पो कोकोमीगी माइकैदिगी हाइनिंगाय लेतना थागतबा फोंदोकसरी ngasiगी फंक्शन असि मफुंग फानगनी हाइदना चोंथोकपिरक्तुना सेलगी mateंग अमदी इसिंगी लेरिबा ngasiगी खल्लिबा टेन हाउस अखोइगी लेंगा की ओइबा सिक्योरिटी की अरेंजमेंट mateंग पांगबिरिबा ngasiगी थौरम मसिगी सिनबिरिबा थाउ लंपाक अमदी टिडिम ग्राउंड की लेकाई की अकोइबदा लेबिरिबा खुदिंगमक मीडिया की नेशनल अमदी स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक्स अमदी प्रिंट की मीडिया खुदिंगमक अचिन बकया कायथोकपिदुरंग असिगी थौरमबसे मफुंग फानबगिदमक्ता थोइदो हेंदोंगना कोक नोनबगा लोइनना थागतपा फोंदोकसरी ngasiगी asigumba थौरमबसे कोकोमीना ngasiगी asigumlaba thoromba miyam tinma ngamjariba miyam sibo mafam kayadagi puraktuna lengbirakliba transport ki gari sing auto ki bus ki magic ki tungan tungan ba motor vehicle sing asibusu kokomigi makaidagi thagat ba phungdoksari loina nang asigi asigumlaba punna subjan jarakanda tungan tungan ba aina panbada haibada sithaba nandaba yawiragasu kokomi bu ngakpigani Imphal West ki traffic police amadi DC permit PV ba khudingma kuso aroi bo aina kok no nei kai khumnabaga loinana thagat ba phongdoksari wafam asi hairaga matang sida thagat wahi waron tension jage thank you thagat chari Laikuram Jainta थागत वारोल थम्बिरम लबा मतुंग सिदा लोइदी लोइजरबनी अदुबु अमतंग लौथोक्तबा यादबम लेरे ngasiगी रैली सिदा लम यामना लापना लापीबा अदुगा सही सु यामना यामबा इमा अमखक अखोय मफम खंगदना मांखरे कैसाम लेमहल लेमा इमासी सही हुमफुत्रा की मथकनी ngasiगी रैली सि यावबु लापनी अदुबु यारिपोक मालोमदगिनी मफम खंगदना अखोई मयाम तिनफम सिदगी थीब खंगदना लेरे कनागुम्बा सिंगना थेंगनबीबा यावरगदी अमुक्तंग मधु मरी लेनबा सिंगदा ताथोक तासिन तौनरगा मधु सिनबीनबा लाकमिनबा सिंगना यामना पाखतना यामना नुंगाइतना ngaiduna लेरे मसी मयाम पुनमना मतेंग पांगबी हाइबु वफम थमजगे मिंगना कैसाम लेमहल लेमा यारिपोक मालोमदगी वफम मसी थमजबगा लोइदना President member singi ayab logjarga thormasi matang sida tension jare mayam puno puthagat chari